Maya pa benging sisilib po kaya kayungan. Miyerkules, at syuta na po king kalabing pituning Domingo king karaniwan na panawon. Pakyabetala king banalamisa, ring kapasalamatan da ri Richard and Chona Yumul. Para king kaladwada ring makatuki, Evelyn R. Cortez, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Lourdes Miklat, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta ing dalit a pamuklat. Palayan ay inililo, palayan mo o Ginoo, kekatang kapayapaan, kekang kalabuan, palahan. Kilagyo ning igpaampoy nga nakampoy banal na Espiritu, Amen. ing ginumanatili kay kayo. At kaya ka, antimurin. Santala rin katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Ikang mimingat at minantabi karingke kang propeta, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang pakilala, kingulaga, ning kayarianing Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mituturo kay kami, nung makananumiyang akamtan, ikayariana ning banwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, may payang tuto pakalulwa na katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo. Kidala na katangan sana king bealanganga. Amen. Panalangin tamo. O Diyos sa ikpami, talapagwalo, alang bagi banal, nung alaka, alang baki mikaulaga, teran mo kaming papunta, king bealanganga, kapamilataning matampaming pamaggamit, kareng kanwanan, apikalo mo king yato, itiadwan mi kapamilataning ginumi sa Kristong anak mo, pababiat magari manggamang king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Exodo. Kinulda siya king bundok ning Sinai i Moises. Daralano ring adwang tapyas a bato akasusulatan da ring kautusan. Meging maslagya ing lupa na uli na ning pamagkipagsalita na king Ginoo. Dapot enabalo iti. Inyang akit deri aaron at ding sablang tao, ikit daking ing lupa na maslagya at ere boring lapitan uling tatakot la. Dapot, inaus nung lumapit Moises, inyang linapit ya kay Aaron at ding sablang pamuntok na ning balayan at may kipagsalita ya karela i Moises. Kay bat nanita, linapit lang mikpadurot kaya, ring sablang memalen na ning Israel. At selitano ng Moises karela ring sablang kautusan, abinye na ning Ginoo kaya ketang bundok ning Sinai. Inyang mayari ning may kipagsalita karela, tikpaning belo ing lupa na. Ning lulubya i Moises kintol dang tok na nga ning Ginoo, ba makipagsalita king Ginoo, lalako ni iting belo. Kimpagwal na ibat king tolda, sabya na karing memalen ning Israel,
ing sablang pasabi na ning Ginoo karela. Akit da kanita ring tao king ing lupa ng Moises mas lagya. Inya pasibayo nin tekpan kimbelo ing kayang lupa. E nilalako iti hanggang eya pasibayon lungog kintolda ba makipagsalita king Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Puriyan niya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Samba kayo arip ning trono. Banalya ing Ginoo. Banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. I Moises at i Aaron pari nala. I Samuel naman menalangin niya kaya. Detingan king Ginoo minawos la at peki bata nala. Banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Migsalitaya karela busal ning biga at ti parandala. Ring tuntunan at kautosana abinye ning Ginoo karela. Banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Ing Ginoo kaya katamong Diyos sukat yang purian. Kimbanal ng bundok kaya katamo yang samban. Uling banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Banalya ing Ginoo kaya katamong Diyos. Talakat tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Ingig paning ginutang Heso ginutang Kristo. Yesu Kristo, as laganan no sana rin kaya katang kaisipan. Bang abalo tamo indegulan ning kapanayan akya katang kiyaos. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimore. Pamasa king maya pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na karengke kaldan. Ing pamagari ni Diyos kawangis ni, ning pibanjan, amakot-kut king gabon. Pipaintago na kulkul na ing meto nga tao, at timbuna ning pasibayo. King tula na, may kuya at pisalina ing sablang kaya tinana at kay bat migbalik ya at seline ing gabunayta. Ang timurin ing pamagari ng Diyos kawangis ning meto nga manyaling mga malaperlas. Inyang may katuklas siyang meto nga perlas e karaniwan elegwan may kuya at pisalina ing sablang at tsukeya at seline itang perlas. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapuryan kaya ka, o Kristo. Maya pa sisilim po kay kayungan. Maya pasisilim po ang. At iti po yung tauling Miyerkules na ning bulan na ning Hulyo at kempong Biyernes itamo lungobtana king panahon na ning Agosto. Kabilis na po ning panahon. Ren kanong biyasang mamili, biyasa lang mitabili. O tapongi ka, mamili kang imahalan, itang paborito mo, yang pilinan mo. At itabili me, itang less favorite mo. O kaya po potang sasali ka, itang pilinan mo, yang kunan mo, at ibili mo, petang less emoburi.
Makanyan mo naman po king biya kasalpantayanan na itamo dapat biya sa tamong mamili at kaybat biya sa tamong bitabili. Nganing panahon ta kanu ngeni, itamo po kanu, eta na biyasang mamili. At uling eta na biyasang mamili, eta na biyasang mitabili. Uling ketang awsan da kanung add to cart mentality. Balo po itang add to cart mentality. Teta pong parati king online shopping. Balo de itang add to cart mentality. Pota pong ating pong sale, king Lazada, o kaya king Shopee, o kaya aliwa pa pong online o shopping business, saguli maka-add to cart la. Bakit kasi tambing dang isipan? Sale. Mura. Kaya po neng kay tamo ita na pipilinan nung nano talaga itang kailangan tamo, ketang itamo pa mangailangan. Kaya po neng kay darakaling gamit tamo Kasi eta na po biyasang mamili. At uling eta biyasang mamili, eta na biyasang mitabili. Kaya katawang ebanghelyo, natin niyang binye kaya katamo ingino adwang parabola. At nalo rin adwang parabola tang areti. Yapin niya yung tungkol king kayarian ng Diyos. Kaya nga nang sinabi, yung kayarian ng Diyos kalupanin, itang tao nga nang may katagmong kayamanan ketang gabun. At kay bat, nga na, pisalining ganaganang kayamanan na, bang salwa niya mo itang gabun ating makakutkot a kayamanan. Kaya nangakit tamo para sa linya itang gabun na ita, tebili lang ganagana, kaya ganang kayamanan na, bang salwa niya mo itang gabun, ating makakutkot kayamanan. Kadwa na sinabi ng talimhaga, kalupa niya nga na ditang taong mangolektang perlas. At nyangikit na itang perlas na karaniwan legwan. Siguro yapang kamasanting a perlas ikit na nanggewa na. Pisalino retang koleksyon ng perlas. Banga sa linya mo itang kamal a perlas sa ita. Kaya nung lalawin tamo po, namburi ng sabyan ng ginukaniti, king kayarian ng Diyos, nung burimeng pilinan, kailangan natin kang ipatabili king bim. For example, nung bisa kang mga di at mipalapit king Diyos, pilinan mo yung mga di at itabili mo yung indredus. Kaya parating makanyan. O kaya, nung bisa kang simba, pilinan mo yung simba ka at kanita, itabili mo itang pangaluklok mo, o kaya itang alakang gagawan. O kaya nung bisa kang mayari king pamag-aral, pilinan mo yung mag-aral ka at itabili mo itang kekang pamag-online games. O kaya po, nung burita mong pilinan ing Diyos, itabili tayong kekatang kasalanan. Itamo yung buri ng sabyan ng Ginu kekatamo. Potang pipilinan me, itang importante keka makasadya kang ating itabili king kekang biye. Kaya nung itamo po, nung pilinan tayong kayarian ng Diyos, kalupa da rening adwang talimhagang areti, na rening taong areti, dageway tang sinalilang metong panggabon. Ali. Bili na itang aliwarang gabon, bang salwan jamo, itang gabon, ating kayamanan kaniti. O kaya sinabi na, sinaline namang bayong perlas. Ali. Nung ninyayaki na itang perlas ay ita, bili no itang aliwanang perlas, bang salwa niya mo itang perlas, pangkaraniwang legwan. Itamo kaya, nano kayang pipilinan tamo. Sana itamo king biyatang spiritual, malino kay katamo, na mas pilinan tayong mas mahalaga.
itang kayamanan pangkaraniwan. At naning kayamanan na iti, yapin niya ing kayarian ng Diyos. Nung pinili tayong Diyos, atin tamong itabili. At nanuretang tabili tang areta. Retang bage, papalawot kay katamo king Gino. Kaya king kakatambiya ka sa pantayanan, nung biyasa tang mamili, biyasa tamo namang bitabili. Kakaluguran, manalangin ta aking Diyos, mangipagkalub na kay katamo ing kalam, ang makakilala, king pibansyaning banwa, ating karaniwan, alegwan ning biye, alanganga, at nga tang manalangin, ginawa kamtan niya sana ing banwang mitmong legwan, ni tamong ampu. Para king Santo Papa, ring obispo at pari, at tuklasan da sana ing pibandyan ning banwa king karelang bukasyon at miyata nga katungkulan, ipanalangin ta king Gino. Ginoo kamtan miya sana ing banwang mitmong legwan. Para ka ring pamuntok politikal, kapilan man sana lamilala ko masabal king sabing ulaga ning upaya at pamamunto ka na pigkalog ning Diyos. Karela, ipanalangin ta king Gino. Ginoo kamtan miya sana ing banwang mitmong legwan. Para ka ring daralang kasakitan, tunggenda sa iti antiing sakripisyong kailangan dang dalanan detang mga yintulid mabilang king pag-arian ning Diyos. Ipanalangin ta king Gino. Ginoo kamtan miya sana ing banwang mitmong legwan. Para kaya katangan, akilala ta sana king ing kayarian ning banwa, ya ing peka maulagang kayatinan amilyari tang abandi. Ipanalangin ta king Gino. Ginoo kamtan miya sana ing banwang mitmong legwan. Ngeniya doon tamo yung sarili tang kapagnasan. Abetalang katang panalangin, para king kapasalamatan ng Richard Ampoicho na Yumol, inimpa agapitoong kabiyaning kayang pamilya, para king kaladwa ng Jose, Roman Sr. Jr., Antonio Luminada, Juanita Leandra, Ampoy Lourdes Miklat, panalangin tala king Gino. Ginoo kamtan miya sana ing banwang mitmong legwan. Tantama po ngining kikatang sariling kapagnasan. Oik paming at banwa, pakit mesanay, kikeng lugod at kapamilatana, ningalang po pasming pakamal, kikat ka rin kaparaming tao, pagkaluban mo kesa ng grasyang, makatuklas at makakilala king ulaganing kayarian mo king banwa, itiyaduan mi kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, metasikloban para kaya kami maginyang tinapining biye. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, metasikloban kaya kang kaya pantingay mitingalak para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Panggapan niya sana ning ginuy ting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang tanggapan mo retingain, may piling ibat ka ring dakal mong kalam. Pagpadabalan mo kaya sana reting misteryo at tayran painturo king be alanganga.
iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kinumantabi ake kayo. At kaya ka, antimuri, Tasyularing pusoyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Karapat dapat at matuli ding pasalamatan dahang paratid numan karino ikpatyo sa langag at lubos mayupaya. Kaya binayo mo yung sablang bagay, dinan mo kingang daki king kaganapan na bistaman Diyos siya. Lunubos na kayang sarili king kaligayan at kapamilataning kayang dayang mibubu king krusin at adning kapayapan king yato. Pulinita, kambering sablang koro ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal yaing Ginoo Diyos amayupaya. Mipnuyeng banwa ting yato king kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Nulinita pagparalampumi, impapagbanalan mula retingayin king ambuning espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape. Pepa salamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunanya iti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis sa pasabayang pepasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, punay ngiti kayungan at minumko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, hindaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubukar para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Yang ini ganakan mi kamatayin at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraw miya kaya ka, iting tinapi ning biyang po'y kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamwa mo, ni kami sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu, kanakan meo ikpaisan tiglasya makalagaan at king meto yato, pangbigan na piking lugod, kambe ng Leo na kaya kaming obispo, o Leo na kaya kaming papay, Florentino na kaya kaming obispo, kaya sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman din kapatid ming pepay naon at paninay sabling mie, ang pore sablang miyango na biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong harapan. Pakalaluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king biyalang angga, bang kayabe ng Mariang Birhening Doning Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inapat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilatahan ng Kristong kihang anak. King kapamilatahan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Kini po madalagin tang mit mong kapanaligan na lugod tingig pa karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikpami at banwa, misang banyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwa, ingka kanan mi king aldoldo, ibiyem kaya kami king aldongeni, amponi patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anti mo yung pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen.
Kabus mo kami yaw ganuki sa blang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasaupaning kang pakalulu, parati kang mikabos yung kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king ngalanangga. O ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan lalakpan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo. Emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, nanilawan ming kasalpantayanan din kaya kaming Santa Iglesia. Pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, di ka mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati asanang manatili, kaya kayungan. At kaya ka, Pakitamo antimurin. po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, kapayapan. Kordero Kordero ni ng Diyos. Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. Diyo'y ginutang Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, yang milalakoking kasalanan ng yato, papalatang mayaw singa po na ng kordero. Ginoo e ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na po. Katawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king biye alanganga. Amen. Tawa ng Kristo.
Panalangin tamo. Hoy paming malugod at tanggapan miya in sakramentong magmasusi, king kapigaganakan, king kamatayan at pangasubli ng bebe Kristong anak mo, kapamilatanan niting kalam, ilapit na kesa ng alanganggang kapupusan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman natili kay kayo. At kaya ka, antimony. Petisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuingig pa. Poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Misa midaw may tanaking kapayapan na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa, sisilim po kay kayongan.